Imboni TV. Nitwa Col.NSHIMIYIMANA Augustin uzwi ku izina rya Bora Manase. Iryo pete rya Colonel ndikomora mu mutwe twaje intwara witwa FDRL. Ariyo mpamvu mfite ipfunwe ngiye kuvuga ahubwo ibitari byiza. Mvuka mu cyahoze ari komine Karago Irambura mu kazu nkuko n'uwavuze yabivuze. Mu kazu rero burya hariho abari mu kazu n'abari ku kazu. Buriya mu kazu nawe harimo ibibazo iwacu sinabiyoberwa kuko nubwo nari muto nararebaga nafite n'abahigo kubimenya kubera ko ndi wo mu muryango runakomeye ko ndi mwishwa w'umukoloneli twankundiye. Hari yabo bita bahenda nabo bita abungura. Iyo bagutera mu yo miryango wabaga uri ku kazu. Na ya ideology Hutu yari ndimo sinagomba kugarukana komeje mu mashyamba ya Kongo. Ndiruka ngeze itingitingi nsanga Colonel Renzaho ari kumwe n'abafaze barimo bashinga igisirikari ubwo nanjye mba ndinjiye. Naho twize amezi abiri mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ubwo ari mu cana karindwi haza ingabo za Roi Desire Kabila zidukubita igitarako buri wese acukwe nje nibonye Brazzaville kandi bitirukorera. Mu byumve neza niho ya ideology yacu Hutu ideology yo kwanga abatutsi kugira mu byumve neza yatangiriye kuko niho batangiye gusesera igisirikare cya Kongo kugeza uyu munsi mugende murabyumva neza. Turi Brazzaville haje delegation itubwira ko twaza tugafasha ubutegetsi bwa Roi Desire Kabila kurwanya umututsi tukamusubiza i Kigali yaturutse kandi ko azaduherekeza ku giciro bizamusaba cyose. Twabyumvishe vuba kuko kuvuga nyine umututsi muri icyo gihe kwari nko sinzi uko nabyita nabwo ibyo butekereje nibyo niko byari bimeze. Bazanye icyombo cyitwa wagenya turacuzura aho bita za Emfondo naho bajyana ikindi cyombo abaye bari Central Africa nabo ONI cyangwa se HCR yabapakiye amakamyo ibazana aho bita kuri Poro bambuka za Zongo twese turugubura nyine muri Kongo. Ubwo rero igicyomo nari ndimo cyasohora abantu bitansele ubwo interamwe twe turi kumwe n'aba Exfan no kuvuga ingabo zatsinzwe bo bashoboye kurira indege bagana za Kananga abandi baje muri Equateur. Je nkomeza amasomo kubera ko naracikije nyine tingitingi ko nababwiye. Ntabwo ndavuga ahantu hose nize kuko iminota manzi tarabinyemerera gusa nyakubahwa Perezida wa Repubulika amasomo nagomba kwiga muri FDRL narayarangije ari kuyobora section iproto na les grandes unités ndetse nongeraho na formation y'ubutasi yari kuriwe na Fandi Murenzi se n'abamubonye na hano. Nukuvuga ngo muri 1999 nuri indege tuvuye Injiri tuje muri Equateur nsangayo ibato y'ijana 23 yogoga na Major Mureramanzi. Tugezeyo naho ntitwamaze igihe kinini ko twamaze nk'amezi 6 n'ubundi ngabo ziva ahantu bitazawapina na za Businga ziraturasa tuhungira muri Central Africa. Muri Central Africa duhunga hari koyi yavuye ahantu bita Abuzi yacu aho kugira ngo tugendane iradukwepa yigira hamwe n'abafake. Abafake nabo bita ni force armée congolaise. Ubwo na uyu munsi yo koyi iri muri ngabo za Kongo n'uyu munsi nta makuru yaho yabo tufite. Tugeze Ibangi twurira indege itujanira Lubumbashi. Tugeze Lubumbashi n'ubundi badupakira mu makamyo tuje ahantu bita Pweto. Mu 2000 Pweto naho haratomba intambara yaho yari imeze nabi. Dukora désengagement tujikamina ayo naho nakore niyo formation y'ubutasi. Muri 2002 baduhaye persone non grata farde sirazira turasa ariko nubwo twe turi mu kigo ca Baka harimo wari ex-fare mu gendarme witwaga Anacre nibagiye izina rye rindi wari waroherejwe na general major chef d'état major twaroecha ngo aze arareba ibyo FDRL irimo amuhe raporo. Ni watanze raporo no kutwataki kamina byaraboroheye kubera ko nyirumva bafite icitso.
ku buryo kuva muri icyo kigo we yasigayemo n'amaporota abiri yacu. Ubu anakre yagiye Kinshasa asanga nyine Ruecha na ya maporota abiri, ubu ni koroneri akora muri Demiape i Kinshasa. Ikindi navuga, icyo gihe turi Kamina twari dufite inkambi ahantu bita Rusuku, n'akandi gakambi kitwa Kica, n'akandi kitwa Chambombo, ni kurayira iriva Kamina rigana Ikananga. Yari imiryango igera hafi yose hamwe 1500, kuko no mu gitondo yarimo benshi baranze kuza muri iyo nkambi. Uyu munsi izo nkambi ntago zikiriho, zabaye za site z'abakongomani. Abo ngabo bose babaye abakongomani, kandi barindwaga n'umumajoro yitwaga Adriye Kwitonda wo muri promotion 29 SM muri FARE. Uyu munsi bariyo. Amakuru dufite nuko abana twasizeyo n'abagiye bavuka ubu niba bari kuja kuri kadete aho bita ku Turabo Ikananga, bagenda nk'abakongomani. Ubwo rero dukomeze rwa rugendo, nandi mu Kamina turazamutse tugiye mu mashyamba, turaje. Ubwo nge natangiye ibyiperereza nyine, nibonye Masisi na Rucuro. Ariko tugeze za Masisi habayeho ikintu cyitwa brassage. Brassage ko ari gufata imitwe yitwaje intwaro ukazivanga n'ingabo za leta, nibyo bise brassage. Icyo gihe hari uwitwa Mbangu wabaga muri Kare hari muri Kabuzibiega, n'uwo bita Karatika. Abasirikare bafite bose barabafata barabajyana baja muri brassage. Uyu munsi Mbangu ni koroneri ayobora irejima muri Ituri, naho Karatika ni lieutenant koroneri ayobora batayo ari Misisi aho bita muri Fizi. Mwumve ya FARDC kubwira urubyiruko bari bagerageza kunyumva cyane. Nyuma y'imyaka 4 muri 2009 habaye ibyo bita mixage. Mixage n'ubundi kwari guhuza ingabo zitari zaragiye muri brassage. Ubwo n'icyama cyaravutse cyitwa Pariko cyari kiyoboye witwa Mugabo Hasani, nawe umuto muri Masisi. Ariko iyo Pariko nayo mbibutse ko yashinzwe na General Omega Ipinga, anaforoma bakada bayo muri ya systeme nyine ya ideologie Hutu. Baje kugenda, hari uyoboraga batayo muri iyo Pariko witwa Jagwari. 1996 inkambi zisenyuka, uwo Jagwari ababyeyi be barapfuye, arerwa n'abakongomani. Ubwo aja muri cyo cya Pariko nyine, agenda ajanye n'amakoya abiri. Hari undi witwa Dariyo Hakizimana, nawe agenda yajanye n'ikoyi imwe. Uyu munsi Jagwari ni komanda regime Beni, ni koroneri. Uwo Dariyo Hakizimana ni lieutenant koroneri abibori batayo iri kurwanira cyangwa se iri ifite defense iwarikare. Urumva ubwo ko natangiye abasirikare bamaze kuba benshi muri FARDC, kugenda ndababara. Ikoyi bundi akenshi ikoyi bigizwe n'amaproto 3, iporoto akenshi bigizwe n'abasirikare 36. Mugende murabara muri abasirikare bamaze kugerayo. Muri 2014 nabwo nahawe mission na General Omega. Ubwo ngeze noneho mu kajagari nanje nateje cyo kurambabarira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko mwambabare n'ubundi deje hangaha burampavanye maîtrise, mbavanya maîtrise ya ndi umunyarwanda, yiyongeye kuri lisansi navanye Mutobo ya sinzi kuru nayita, kuko imutobo niho nabereye umunyarwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo gihe Omega ampa mission yo kuja kurundanya urubyiruko rwo muri Masisi, Rucuro na Karehe, kubera ko twari tuvuye mu ntambara ya Mutomboke. Abasirikare badushizeho, hiyongiyeho indi operation yarabaye imbere yaho muri 2009 yitwaga Umoja Wetu, yari twabasirikare benshi dusigaye turi nkeho. Ampa message avuga tugende ubabwira uti
iriya mutomboke mureba ntabwo ariyo, ahubwo inyuma hihisha umututsi kandi ntaza ari kwica, ntabwo azarobanura umuhutu wo mu Rwanda n'uwo muri Kongo, twese bazatwicira hamwe. Ariko objectif icyari kigenderewe ni kihe? Kwari kugira ngo FDR ikomeze gukontorora na zone bavuyemo kuko bazaba bafitemo abariye. Ikindi kwari kugira ngo bakomeze kugarida confiance ku baturage bo muri Masisi na Rucuro na Karehe. Noneho no kuba habaye ibibazo bashobora kuba babahisha, nicyo cyari kigenderewe. Ubwo narumviye mpita ntangira tourner ndamanuka nje Bukombo, abazi Bukombo abitwa za Kazuba, mpasanga General Dominda Ruhutse ayobora icyama cyitwa Semuse. Ubungubu arabyemera babyakira vuba. Tumaze kuvugana na hamaze iminsi 3 nkomeza ngana muri Masisi muri Bashari Mukoto ayitwa Nyabikeri mpahurira n'uwitwa Colonel Nzayi na Colonel Jean Marie Bonane, ubu ayobora icyama cyitwa Nyatura abazungu. Nkomeza muri Sud Masisi aho bita muri Nyamaboko mpasanga aho bita Delta Dusabe Gashamar ari kumwe na Colonel Mangara. Noneho ndangiza urugendo rwanjye Irumbishi aho nabonanye no bita Karume na Colonel Bizagwira, babyakira neza kugeza na n'uyu munsi baracyakorana. Ndagira ngo munyemerere noneho mbabwire, uretse abangabo bamaze kuvuga, mbabwire abandi bakada bafatiye amafunzo muri FDRL kandi bakaba bakomeye muri FRDC. Hari uwitwa Karendo Padiri. Karendo Padiri igisirikari cye ni afandi rwarakabije wamuhaye abantu bo kumuforoma. Arangije kwiga yumva yizeye aje Kinshasa. Ubu niwe ushinzwe reserve muri Kongo Kinshasa. Hari Generali de Brigade Mugabo Hassan. Ura Mugabo Hassan tukiri mu makambi yari umukombata. Turi mu makambi atarasenyuka, les ex-FARC bohereje abantu bakuja kwigisha abakombata. Ni ukuvuga ngo Mugabo ibitekerezo bye ni bya ex-FARC cyangwa se byacu twari dufite ntaho bitani. Ubu nawe abikinshasa. Noneho hari no bita Mwami Bigembe turi ku nkiko. Mwami Bigembe ubundi yari umuhigi aho biti Gatoyi. Tugezeyo bamujana mu byo bitaga CN Rumuri amuha abakadire bo kumuforoma, ababa umunyepolitike gucyo ukomeye. Ubu niwe mwami wa Gatoyi. Ndagira ngo mbabwira handi imbaraga FDR zivana hatari abasirikari abadepite. Hari hakurya habaho bita abadepite provincial n'abadepite national. Abadepite bose bakomoka aho twakontroraga ntibashobora gutora tutari twatora twebwe. Burano ukuvuga hari abadepite national n'abadepite provincial twashizeho. Uyu muturage yaza gutora twabazaga twamubwira wadutorera mbere yuko atora undi. Nko muri Masisi barabasebishimane gutyo batowe Rubuga, barabasafari Nganizi, basafari Nyagatare, bakirivita Sebujangwe, baseninga Habinshuti, Bandayishimiye Juste. Ndetse muri Warikare witwa Munubo Juvenal. No muri Side hari witwa Kibitakwira muri za Fizi. Baraba depite no kuvuga mbere yaho barazaga nyine bakanegosiya bakabwira abayobozi cyo bazamarira FDRL, ariko bakaza bafite amakori y'imiti, amakori y'amafaranga birumvikana, kuko muri FDRL udafite ntabapfa kwakira nyine, namwe murabyumva kuko ni cyama nyine. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo ngire icyo mvuga ku byerekeye isano riri hagati ya FDRL Mayimayi Nyatura n'ukuntu babaye abazarendo ndetse Monisco FARDC abarundi, amasano nayahe. Ndabanza mpere ku barundi. Abambanjirije
yavuze ukuntu yagiye kwigisha i Burundi, ariko hari akantu yibagiwe. Hari radiyo yari radiyo Rwanda 1994, twambuka ari hakurya hari umuntu wari uyifite witwaga niba ari Kayijuka, hari niba ntibeshe, cyangwa se Kayinamura, engineer Kayinamura. Twageze mu buhungiro ahita yijana i Burundi. Ubu yitwa radiyo Rema, ni abasenedede bayifite bayikoresha. Iyo we n'uwitwa Kamanzi Jean Claude, ako wenda no kugira ngo hamwibutse, cyangwa niba atari by'ubwo nawe aragira. Noneho ngarutse ku Barundi nongeye kugiye cyo mbavugaho, Abarundi bafite ideology yacu nyine ya Hutu yo kwanga Abatutsi, kuko CNDD FDD ishingura ubumbashi na za Pweto barenzaho babigize mu ruhari, bivugitse ngo bagendera ku mafunzo cyangwa ku nama abagisifari babaga babahaye. Na n'uyu munsi niyo bafite, kuko nagize amahirwe muri 2015, sinzi niba icyo gihe kuba nabamenya, nagize amahirwe ariko ndabazi neza. 2015 n'ubundi bampayeyo mission nk'umuntu warushinzwe iperereza ryo hanze, mara y'amezi 5. Icyo gihe Nkuru Nziza yarakiriho, ariko nimugoroyo twaba turi nko kuri Hotel Dirac, nta bindi baga ari kupanga Abatutsi nibuze umwe cyangwa babiri kuntu barabica. Ni gutyo deja ari nk'umujenerali de brigade witwa Kararuza bamurasha ari yondi, baraye babitegura, nje sinari mbazi uretse kuba mbyumva babivuga. Ariko ideology ntabwo navamo n'Abarundi bose mu byumve neza, ariko abasenedefdd 80% ideology yabo ni yindi yacu yo kwanga Umututsi, cyane ko abitwa bagrikore barabakada bose ba Dismas abenshi bakoreye training twazikoreye hamwe, nani bo bacumbikiye mu frere witwa Jeva barabana. Hari ikindi Abarundi rero bahuriyeho na MONUSCO na FDRL n'abazarendo, twabishira hano hafi kuri cya gitero cyabaye cya M23 ibarasa hari Goma. Buriya M23 yabatesheje ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo MONUSCO hariya muri Goma yabaga ishinzwe renseignement technique, mu gihe FDRL yo yabaga ishinzwe gushaka renseignement yo kubutaka, kumenya uko RDF ideployinze nuko ku mupaka hameze. FRDC yo igashaka ibikoresho kugira ngo bazambuke bafite amakuru ahagije yo kurwana. Niyo babaga bari mu nama de coordination y'ukuntu ibitero bizagenda, coordination bayihaga FDLR, yari hagarariwe na Colonel Ruhinda uyoboraga Karapu. Ubwo babonye birapfuye rero, Kinshasa ihita ifata FDLR kubera wenda igitutu cy'amahanga, niko ntekereza. FDLR bayigira abazarendo. Abazarendo bisobanuye ngo abakunda igihugu. Bivugitse ngo uyu munsi FDLR ntiwayibona, kuko ntiwayivangura na FRDC, ntiwayivangura na Nyatura, ntiwayivangura na Mayima yo kwa Karayire, ntiwayivangura n'abo basirikari bose, kuko bo Kisekedi yabasize mu gatebo kamwe. Ndagira ngo munyemerere mbabwire aho ubushobozi n'umutungo FDLR bivana. FDLR yambuka ibintu byose byari byarayishizeho, ariko amafaranga ntibayabura, n'ibikoresho ntibabibura. Ndahera ku bikoresho. Hari abantu bagiye batanga ibikoresho, ari nk'uwitwa Rugayi David, ni general de brigade. Abenshi n'ubundi nk'abantu bize kuri Janja baramuzi, kuko ranje aranyigishije Janja. Bavuga ko akomoka muri Mutura, cyahoze ari Mutura. Yaduhaye ibikoresho abaturage bo muri groupement ya Ufamando ya mbere n'iya kabiri, bamaze ibyumweru bibiri bikora bayivana Iminova babizana Ikibuye twabaga. Hari uwo Colonel Tokolonga, General Major Mayanga, General de Brigade Mugabo. Abo bo batanze imbunda n'amasasu ku buryo kubivuga umubare byo nta nubwo nabishobora byinshi. Ariyo mpamvu turahagera ikibazo cy'imbunda ziri hari ahantu ntabwo zireba igihugu kimwe.
ari tujye ku buhinzi dushake no ku mafaranga ubwo tugiye mu by'amafaranga tuvuye mu by'intwaro FDRL foka ahantu twahingaga mpagereranije hasumba akarere kacu ka Nyabihu urebye nk'ikibaya cya Gishishe cya Kibirizi cya Kawumiro urebye groupement ya Binza ukareba aho bita za Kinyandoni ukaza hano itongo za Kazaroho ni ibibaya binini cyane kandi abaturage twakoreshaga abaturage babaga bafite sarongo iminsi 2 mu cyumweru bagomba kuduhingira bakabona nabo kuja kwihingira kandi kuja guhinga baje guhinga aho twabatishije hegitari tukabatisha amadolari 80 yazanezamo akaduha ibiro 40 by'impongo cyangwa se by'ibishyimbo cyangwa se byasoye namwe ubwo murumva iyo myaka kontengana tugeze inyakagera no hejuru ya Goma ho twaragurishije nk'amasambu twahawe n'ababyeyi ni ahantu hanini cyane hegitari twajaga turayigurisha amadolari 350 abantu barahurura n'abategetsi baraza nyakubahwa perezida wa repubulika nubwo FDRL yakwiye iyo hose ideology kabara yarambutse imipaka kwirwanya niyo navuye ntabwo FRDC byayorohera hatari mu kuboko kw'abandi bantu kubera ko nababwiye ko bamaze kwivanga kwirwanya rero bireba abantu benshi mbere na mbere bibanza byatureba twebwe abanyarwanda kuko muri twe harimo n'abatanga inkunga kuri FDRL batabizi hari abaturage bakura mu bakongomani ngo bashakire bene wabo bababwire bere kuzirwa bataha ngo barakatiwe ari kugira ngo bagume mu masambu yabo no mu mazu yabo ubwo bakaba bagumishijeyo hari abarundi nabavuze ari na Kinshasa babateye inkunga ariko nk'u Rwanda nk'ibihugu bya East Africa bimaze kumenya izo ntwaro zose zanyanyagiye muri karakarere kubera ko ideology twari dufite nyine niyo gutsinsura umututsi twamara gufata igihugu cy'u Rwanda tugakomereza mu Bugande Kenya tugakomeza muri Somalia kuko u Rwanda ntabwo waruturamo uturanye n'abandi batutsi kandi abatutsi tugomba gutsinsura abantu rero barebera mu ndorerwamo ko FDRL ishaka u Rwanda rwonyine baribeshya cyane rwose kandi na niyo ideology ya Kisekedi nta nubwo rero nyakubahwa perezida wa repubulika narangiza ntabashimiye igitekerezo cyiza mwagize cyo gushinga ikigo cya Mutobo hari ahantu narahageze haramvura ngewe naje mfashwe nagize ibyagonza mfashwe nk'umusirikari nzi ko umututsi agiye kunyica kumbi ahubwo bya binini nitaga ibyago nibyo navanye mu munezero narahageze baranyigisha mpava ndi umunyarwanda nyakubahwa perezida wa repubulika intore watoje ni nziza pe nje gusohoka muri faze ya 38 babona kuko nahageze narashokonkoye mfite isharangi mu gahanga ariko urabona uyu munsi ndi umusirimu baravuga bati birugiye kuba ikibazo kuri leta bahita bampa akazi mbasite manager hano impazi mpavana n'amafaranga ndetse nguri parcelle ubwo ningira n'amahirwe nzabona yo kwiyubaka ibyo byose ni ukubera ubuyobozi bwizanye kwa perezida wa repubulika. Imboni TV, imboni ya rubanda.